fofronso emu abeto dwa se oman Ghana mu afibia no yade ye friend colorectal cancer afibia nipa be 3 to 4,000 ena wonumo enye bie na ewiase nyina nso no nipa be 900,000 ena womunya sa colorectal cancer yi ebie be wi akire womu a eto nananomo ensie do no nipa 1.9 million ena womunya biwiase nyina ena 900,000 so enam so eto nananomo ensie do Adom TV nkwahia so no yenya dokotafo ne nursefoɔ bi di nkomo efa colorectal no ho nsama woni tu dwa won kwahia so eni symptoms no yeah inti no de dikai wona wodi onipedua ena wonim sene etie inti se bibi sesape my mrepi no nkofo yi omani anomo bu omani eguso se enye bibia de dikai sene uja onan efa ebia uye obi a anope bia uja onan na all of a sudden afi de ebia 3 days e ko 1 week afi ebia 2 weeks na afi ne uja onan baako what mean ka say normal so ti ase inti sene eja ye nan inti san ebe mu pa e wo say uhu say bibi koso wo onipedua mu afi udidi anasa shells why koso any kochiko eta siu bebre I was say oko ko hu doctor ebi enye yen kan say kochiko siu pa na debi say na uche se wenya debi enye sa ni aka kochiko siu bebre a was so oko like I say a day and I say be a week be a twice the whole week it's not normal boy ai inti de di hobium uti dede say uti hoy na yeti we na oyemu bubo mu sa ta bubo mu nye say abubo mu na ejai but ade a eto aso na make say ye woni pedua inti esisa wo ese pay attention to me ni pedua o obi peka say your health is your wealth afede di hobium a nkofo bebre ten hu omo yi omani a ye dwen hu kwa ye nti ase ne say weja onan amoja ewom how say unhu bida into unhu bibi say wo say anka oyem posho kakra na wadwen sawo hu ni enye de bia na ekoko itu de mumbra ye wo ho mamo mumbra kokko edro say da so ba ne mumbra mamo ntwen kokko edro no mamo ntwen kokko edro mumbra si kokko ye wa unko toilet na moja wo mu nti first ye be ko ye say ekoto kokko edro oh de bisesia no wo say ebetumi aye se kokko ba enye kokko so obeyem nti se oba yeshim na kokko aye be ma wasati se kokko but enye kokko na ye fufura and we okay nti I can't last one any unexplained weight loss say uti hoina all of a sudden so ti e was say obi say ho question ti no sa no obeba ni ya ye nhwehwemu bebre ni ehu de nti a osote